падари ин духтари наврасро 2 сол пеш зиндонӣ карданд. ӯ бо айби дастдарозӣ ба 2 духтари ноболиғаш 23 сол аз озодӣ маҳрум шуд. мусоҳиби мо мегӯяд, соли 2024 худаш ба як омӯзгори мактаби миёна дар деҳа нақл карда буд, ки падараш ӯ ва хоҳарашро озор медиҳад. модарам мара худаш гуфта ки амахали бугӯ, гуфт бира дар мактаб бугӯ амахали. Гуфтум ки мара амахали падарам ғам метиҳад, дастдарозӣ мекуна. гиря кардам, вай кардам, ба маълим гуфт аниқ ростай ҳами гап? Ба ман гуфтум ки ҳо. Ба вай маълима запис кардай, ба овардай даҳам директор даҳам. мақсад маълиморо ҷамъ кардай мондай, гуфта ки амахали гап чапай. ба амахали бегап буда ки амахали омадан дада мадажи мо дагонҷо надидемша. омадан бурданша ҳаму дидагӣ дар сари суд дидемша, вақт пеша да ягонҷо надидемша. падари духтарон барои иҷрои ҳаракати зӯроварии дорои хусусияти шаҳвонӣ муҳокима ва ҳабс шуд. аммо ҳоло бо гузашти тақрибан 2 сол аз ин ҳодиса, ноболиғ мегӯяд ҳама гуфтаҳояш нисбати падар тӯҳмат буд ва ба ин кор онҳоро модараш водор кардааст. ӯ 3 сола буд, ки падару модар аз ҳам ҷудо шуданд. гуфт ки мақсад вай ки мегирам мададата чихела ки пеш бидем амухе мешем як ҷоя мешем айсар зиндагӣ мекунем. гуфт ба мара майли гуфтум. барое ки ман моиндар доштум, ман бисёр азоб кашидагӣ, мара ҳамаи задагиай, любой кор корча задагиай, дар об партофтагиай, мара ҳамаи кора кардагиай моиндарам. ман уже айҷонам сер шидагӣ будам. мақсад мегуфтум чӣ қа ки очама бинам, ҳамин хумори оча будак. аммо чунин нашуд. баъди боздошти падар, ноболиғро бо хоҳару бародараш ба ихтиёри парваришгоҳ супурданд. модари онҳо, Гулноз, ки ҳоло оилаи дигар дорад, гуфтаҳои духтарашро беасос мехонад ва мегӯяд рабте ба боздошти шавҳари собиқаш надорад. вай дар як суҳбати телефонӣ ба Озодӣ гуфт, баъди ҷудошавӣ шавҳари собиқаш иҷборан кӯдаконро аз ӯ гирифт. мақсад арӯза ҷудо шудам, на вавтия ёд алоқа буданд, на гам мезадам, на мерафтам меомадам. ما زندگیم شکر خدا، زندگی خودمون قد صاحبی فرزندم. کودکانمون می آمدن می رفتن، دیگر روزی که اوجا رفتن نیامدن. بر اساس قانونگذاری تاجیکستان نشاندادی بر دروغ دادن مجازات دارد و این عملی نابالغ چی پیامدی خواهد داشت معلوم نیست. اما مصاحب ما میگوید پشیمان است و میخواهد پدرش آزاد شود و آنها را به تربیه خود بگیرد. در مکتبی که او آنجا تحصیل میکرد تصدیق کردند که دختران از عمل پدر شکایت کردند. با گفته نابالغ هنگامی از تشخیص گذرانی او و خواهرش هم مدیر مکتب آنها را همراهی کرده است. نتیجه این تشخیص به آزادی دسترس نیست. به دلیل نابالغ بودن دختران جزئیات پرونده و خلاصه تشخیصی طبی سودی مخفی میماند. حالا پدر دختران در یک زندان خوجند ادای جزا میکند. وکیل دفاعی او به رادیوی آزادی گفت مرد در رفت تفتیشات گناهش را اعتراف کرده است، اما پیوندانش ادعا دارند که او شکنجه شده است و شاید تحت فشار گناه را بر دوش گرفته است. به گفته آنها پدر نابالغان خود را بیگناه میداند. این کار همه پستا کردگیم بچه من. قانون‌های تاجیکستان برای دستدرازی به ناموس جزای سنگین پیش بینی می‌کند، به خصوص جنایت‌های شهوانی که در میان اعضای یک عائله رخ می‌دهند. بنا به گزارش امبودسمن یا وکالتداری حقوق کودک تاجیک، سال 2024 در کشور 88 جنایت مربوط به آزار جنسی و دیگر حرکت‌های بداخلاقانه نسبت به نابالغان ثبت شده است.